Veliki pozdrav svima drugari, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Semir, a ovo je naš dragi Čupa. Prije svega želimo da vam se zahvalimo na svim lajkovima, na svim pregledima i zbog toga što ste se subscribali na naš kanal. Danas ćemo nastaviti da govorimo o hrani kunića, tačnije govorit ćemo o peletićima, to jeste o hrani koju bi pored sjena i povrća kunići trebali da jedu. Zbog čega je bitno da izaberete prave peletiće i pravu hranu, pogledajte u nastavku. Visoko kvalitetni komercijalni peleti obezbjeđuju hranjive tvari u tragovima, vitamine i minerale koje kunić možda ne dobija koliko se hrani samo sjenom i svježom hranom. Međutim, veoma malo peletirane hrane je potrebno za dobro zdravlje kunića. Pošto kunići imaju sklonost prejedanju peletima, što može dovesti do gojaznosti, potrebno je voditi računa o količini peleta u njihovoj ishrani. Prejedanje također može dovesti do dentalnih oboljenja, oboljenja probavnog sistema, dosade i problema u ponašanju kunića. U periodu od 7 sedmica do 6 mjeseci starosti, kada njihov rast ubrzan, vaš kunić može jesti peleta koliko želi. Između 6 mjeseci i godine starosti potrebno je postepeno smanjivati količinu peleta. Kunići lakše od 1 kg mogu imati brži metabolizam od većih kunića. Veoma mali kunići imaju veće potrebe za energijom, a nešto manje za vlaknima. U skladu sa težinom vaših kunića ocijenite koliko peleta je potrebno da mu date. Dajte mu više ukoliko često dobija na težini, a manje ukoliko ima sklonost debljanju. Ali količina će ovisiti o tome koliko je vaš ljubimac aktivan tijekom dana. Opšte je pravilo da se odrastao kunić hrani u toku jednog dana sa maksimalno 25 grama peleta bogatih vlaknima po kilogramu tjelesne težine. Postoje varijacije u komercijalno peletiranoj hrani, pa provedite neko vrijeme proučavajući njihov sadržaj. Peleti mogu imati raspon od 12 do 25% grubih vlakana i 14% i više proteina. Peleti koji imaju više od 18% vlakana su najbolji. Oni sa 20 do 25% vlakana su idealni. Što se proteina tiče, birajte pelete sa 14 do 15% proteina. Veći nivo proteina od 16 do 12% su prikladniji za kuniće koji žive vani. Sadržaj kalcija treba biti ispod 1%. Kunići jako dobro probavljaju proteine biljnog porijekla, ali ne i one životinjske. Poznata je pojava simptoma, kao kod arteroskleroze te katarakta, koliko se kunić hrani životinjskim mastima. Iako se ovo ne javlja uvijek, najbolje je ipak provjeriti sadržaj peleta, te minimizirati proizvode koji sadrže tvari životinjskog porijekla. Kunići imaju veoma male potrebe za mastima u odnosu na druge životinje. U njihovoj ishrani potrebno je samo 2% masti. Koliko pelet kojima hranite kunića sadrže više masti, najvjerojatnije će vaš kunić postati gojazan. Neke kompanije proizvode peletiće u raznim oblicima i bojama. Iako je to možda dobro što se tiče marketinga, vi morate biti sigurni da je dobre kvalitete. Uvijek pročitajte sadržaj na pakiranju da biste se uvjerili da hrana ne sadrži previše masnoće, šećera ili životinjskih proizvoda. U mnogim pet shopovima ćemo nuditi raznu hranu jer mi je jedini cilj da je prodaju. Hrana koja je provjerena i koju vam toplo preporučujemo jeste Cuni Junior za kunića mlađe od 6 mjeseci i Cuni Sensitive Adult za starije kuniće.